MC Ida precisa halo catatan nebemak fasil bania atau ujat catatan ne. I catatan Ida ne usahakan le iha kalan, pokoknya iha antes atau nune iha ona itania bayangan. Lorong dia baita tumal sira ita sur mal fali iha haune channel orana freitas espera karla kawa suri tabot sira ho kone saune bediak iha oportunidade yang hau hakarakatu kuliah konaba tips sai MC oinsa hahu abertura. Iha haune video sira konaba rasa percaya diri no buat sira selu kini tabot sira belehare iha public speaking ninyang. I ohin hana sang video badahuluk ne bema kausay bahas kona ba oinsa say MC. Ne duni ba maluk sila ne bema uluk pernah fohanoing atu halo video kona ba MC niang idane ma hana sang video primeiro no seihani continuação. Mebe molo katu continua kita haluha foi tabosin suporta ba channel idane. Like, subscribe, nomos bela foi tabot na comentário, nomos share baik tabot na bela sira, kari kita tabot sira sente katak video dene ha benefício baik tabot sira. Hakar katu hatene kona ba tips sai MC oinsa hahu abertura. Na fatin channel dene torema. Dia malu sira primeiro ita se kuliah kona ba abertura. Iha abertura ita bele uja liafan inspirativo Roma. Exemplo ita hahunune. Família no dar comunidade que criou iha sociedade ida nune família nebe criativo. Se moris haksolog no família nebe saudável se produz ema matenek no ema nebe nakonu ho energia. Malu sira ita hahu itania ceremonia. Oke, idane hanya sang oinsa hahu. Kona bahataj no botseluk ita bot sira bele haremos iha video sira nebe makau haloti ona ne hototu kompleto ona iha public speakingnya. Ita bot sira bele hare iha playlist. Iha abertura primeiro mak ohin ita hanya sang hatoo liafon inspirativo Roma nebe makoin hafona nini exemplo. Iha parte abertura yang ba segundo mak ita cumprimenta ema ka penyampaian salam. Exemplo, ita bot sira acompanha exemplo, mebe idane la os patokane, ita bot sira bele uje ita bot sira maneira, mebe idane hanesan beben buat nebe halo. Tuir haune experiência nebe hawa karakatu halo exemplo beta bot sira. Mebe hateke ba emai lausan saha haune yang hateke fa ba computador ne tambah hawa kara fo exemplo si beta bot sira secara terarah. Exemplo ita dehan bon dia lorong dia knolonok manek beta bot sira hotu nebe ohim bel halibur hamutu kiha aula administração município de Lauteng atu participa iha ceremonia lorong ida ho tema família no dar base fundamental, educação ou ansiraniang, atu criativo no mori saudável, pode contribuir para o desenvolvimento nacional ho energético. Idane konaba oinsa ita cumprimenta ema hirak nebe marca presença iha seminar ka iha workshop sira. Tuirmai konaba oinsa hato bem-vindo. Na iha bem-vindo ne halo exemplo deite exemplo ita hatete dehan katak bem-vindo a mi hato ba Sua Excelência Ministro Agricultura República Democrática de Timor-Leste. Pois ita menina naran ou ita dehan bem-vindo ba administrador do município de Lauteng nebe marcamos presença iha oportunidade ohiniang. O ita dehan bem-vindo ba administrador município de Lauteng ho nia comitiva. Maybe ihamos itabot sira bele liafon respeito ho bem-vindo ne dala ida. Ida ne mos diakliu. Ketiga mak ita hatudu ita ne ekspresang ne bemak positivo. Exemplo ita senyum. Ne exemplo hana sang wahira ita kuliah ita hatudu ita ne ekspresang ne bemak ita tersenyum. Par depois halo masira ne bemak marca presença ne ba sira sente contenti ho
sirane presenza iha fatin neba tama sira halita ni oing ne midar ne duni exemplo ita dehan bem-vindo ba administrador município de Lauteng ho nia comitiva jadi ita ni oing labele hana sang hirusema ema tu sai MC nia precisa iha catatan ne duni ohin buat nebe nia precisa prepara kona ba buat nebe mak nia tu halo abertura depois kona ba oinsa nia hahu menyapa ema ketiga mak precisa MC ida precisa halo catatan nebe mak fasil bania atau ujat catatan ne catatan ida ne usahakan le iha kalan pokoknya iha antes atau nune iha ona itania bayangan tu ira una experiencia iha questão barak nebe mak MC sirhasoro mak iha momento nebe dalam rumah tu hahu dalam hela oras ida iha hela menutu tolu nolo mak iha perubahan kona ba agenda nebe mak iha tambah ida ne mak usahakan ita MC ita ita sai MC iha fating rumah usahakan ita tu iha fating neba dalam waktu molok 1 jam seremoni ne hahu o minimal 30 menit sebelum mai be dia kliu makita to antes exemplo ita nesang familiar ona ho fatin ka ita familiar ona ho masira ne be mak se marka presenza fatin ba ne laboti dan ita bele 30 menit sebelum kita ba mai be se ita sidau familiar ho koni sang rumah ka ita ba iha fatin ne be foi primeira vez ita tu sai MC iha fatin ba ne dia kliu usahakan to iha fatin refere 1 jam sebelum maksimal 1,5 jam sebelum ne ita hene ba par kari kia perubahan kona ba agenda ka buat rumah ita bele menyesuaikan diri lalais par depois orsidala halu ita kelabakan tambah tu ira una experiencia dalam rumah hanesang atu kelabakan wain hira ita laiha experiência sai MC mak ita foi primeira vez mak ema halo buat tu berubah dalam waktu dalam rumah hela 5 menit dan beridane rubahan ne ita lahatene satu kuliah nah maluk sira idane ma kona ba oinsa halo abertura ne foi abertura deite oinsa bele halo abertura ne be mak piak idane ma kau hatona baita bot sira iha oportunidade ohinia iha espera kata video bada kidene bela ajuda ita bot sira atu bele hahu sai MC Ninia continuação ita sei bahas iha video tu irmã. Obrigada barak baita bot sira nebe maka acompanha video idane tore mata kita halu like subscribe mos bela fo comentário e share baita bot sira bela sira kari kita bot sira significatak video idane iha benefício baita bot sira. Itu sia soro malo fali iha halu video tu irmã. Ciao.